Tinapalabas, gapoy tinalaos asakit tinakam na, binilin ni Rex da Bogart abalsanda ni Joshua. Kat numay kanda iti gundaway, kidnapen da ni Annalie. Kabayatan na, naragsak ken naganaygay ni Annalie iti daytang agsapa. Ngem nagbaliw tiriknana, idi maamuan na kaninday arag bakasyon ni Joshua. Nasakit tinakam na, tas saan na nagpakada ti baro. Saan amay lawlawag ni Annalie noan na tiriknana, ta itilikudan tiluksaw na kan Joshua, sapul-sapulan na retoy. Ita papagayam, denggan nyo tituloy ti makalawa sa pakasaritaan anapauluan. Napnapno nga aya. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Of my life, the memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't. Imbaga kada kayo, asan da kapag danagan. Awan da ka sa mapasama kanya nanang. Dakal ti pamatik iti Diyos, adi nakbaybayan. Asino kumamatisan amatanagan ay anak ko? Nanang. Napukaw lang arudan ti kapsat mo. Kasanon no si kamanan ti sumarunaw. Ulitek nanang, sanda kapag danagan. Amok teraramidak. Pinatalgedak iti ayan damam Salome. Kumusta nga arudan ti misyon mo, anak ko? Di kay madanagan. Patyak nga iti mabit. May paayanan iti hostisya tinapasama kiti kapsat ko. Laglagi pa, anak. Impluensyado ti pamilya da Rex di Vera. Malaksi na bagnagda. Nalatakpay a politiko iti dayja a probinsya ti Amana. Amok nanang. Ngam sana day tatilapad tapno tuntunag ti hostisya para iti kapsat ko. Nga awan asida a pinatay. Pinatay dagiti drug addict kan parumpado. Anak, delikado dagiti at tao. Kasano numaipada ka iti kapsat mo? Kasano agpayan? Nawan ka itong agpada nga kapsat. San kayo nagsangit nanang? Amo ka tarabahin naktiapo. Tawanda kas nga raramidak. Sapsapulik lang ti hostisya para iti kapsat ko. Anak. Kinapuno na. Nakarupak kundi di Alex. Anya? Saan ko anam naman? May sagay man napingat nga grayo kina Annalie. Di kakaiso na nga anak ni Ma'am Salome, nanang. Kasta ka day. Hindi kasta. Susapo agad anat ka, anak. Sigurado asaan agpating ka day jay. Aging kahit iti na makunod, titartari kagayan na. Ikarik nanang. Aglasat da nga umunay ti rabaho ti bangkay ko. Anya? Wan. San kong hilibak? At sa bali amarikrik nagpara kanya Annalie. Anak ko. Ulitak. San ko nga ipalupos nga agtinag ni Annalie iti imadadya abarumbado ken drug addict. Iti kantaan na isip ko iti amapatpatukar iti FM station na nagdenggag. Apay ajak matan maumamang dengdenggag. Ay, kasano. Ipalangit na ngamin kanyak. Di kaadaming iti ni Joshua iti resto bar. Ano sa tinok at pinanggap na kabastusan ni Rex. Inkanawanak ni Joshua. Anyamot ng tadya tao. Pumanaw latan, no kayat na? Kas napaglukluk ko na ka. Nasakit tinakam ko tapi manaw di man lang nagpakpakada.
Ano dito eh? Apa yung sakit tinagam ko? Ano dito dyan ng bagag? Nasakit tinagam ko? Kapoy di pa paano na? Ha? Anya ko makanyak? Anya ko ba di pagsakit ang tinagam ko? Di uray man sana yung nagpakpakita. Anya ko matibibiyang ko. Hapay nga minagsakit tinakam ko ah. Makapasuro na talaga. Sakit. Dahil tama takantangin save ko yung cellphone ko. Sutil. Kasla kaya't ko matadendenggan. Ay, buwisit. Ano na ito yung nakapaspasamak kanyak? I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Anya ti kinunam, Bogart? Saan nyo nakit-kita ni Joshua kin ni Annalie? Juan Rex, Kat ni Nana Salome? nagtaksya na gawin. Ni. Apay, sa dino tinapanan ti driver da? Amang ano yung panaw matinti driver ni Annalie? Anya? Saan na mabalin? Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Annalie? Ang tangarod maramidam ni iso dakit timaten. Anya ti kayat mo asawan? Amang ano nabanitan matin na dya driver bodyguard ti poso ni Annalie. Saan na mabalin? Bugad! Sige, umay kayo ditoy. Taaginom tayo. Awan matlat na pintas nga ipadamag mo kanyak. Girl, I need you. I need your love. Nakasauyo nga rodan ni Annalie, ma'am. Waninday. Imbagak nga rod ti imbagam. Ngam, awan ka nubat ti panggapwan na ngagsakit tinakam na iti papanaw ni Joshua. Isu aya? Imbagak nga rod ang mga laaklangan iti sabali at driver bodyguard na. Ngam, tinamot kayat. Anya? Ay, kuna man no kalukluksaw na ni Joshua. Mamati ka met. Kasjay laeng ti kunana. Nga mamok. Mawatak dagiti tigtig na iti anak ko, inday. May saak a babae. Ay, uray siya ka, madam. Ngam, ala, bayam. Apay, no bilang, ma'am. Saan kayo akontra no agaram ni Joshua kin Annalie? No aginlusto dalakit di. Awan karba nga kamang lapad. Tapakasignan ti puso na dayta. Nang runa ka ni Annalie nga anak ko. Baring no dayta pa'y kit din ti makahagas iti sugat ti puso na. Ay na. Sana all, madam. Anya manan asana all, inday. Ay na. Nagsayaat kat kuman, ma'am. Anya ti pakaragsakan ti anak ko. Saan asyak ti lapad. Awang katit nadlawyok kan ni Joshua, madam. Anya nadlaw? Amok. Nasingpet ken nadayaw at tao ni Joshua. Saan lang aday ta, ma'am? Kinapudno na. Sipod nagbalin at driver bodyguard ni Annalie. Kasla nakit-kita ko tsak malagay.
Anya? Inday? Lagi pa nyo imbag, ma'am. Kasla nakitkitak iden ni Joshua. Agsubli akon kada Ma'am Salome, nanang. Mapanawang kay manen. Sa nabali, tada ni Heidi akadwayo. Agan andat ka kumaakadayon, anak ko. Didak pagdanagan. Abama na malpas ko ti misyon ko. Agsubli ak manen di tilawag. Ket agdidin natayo manen. Agan andat kay Chay, anak. Ang mga numaamuan ta kapsat na kaday ti Rowel. Kayat ko. Sagbay ang maamuan daday ta. At dantun banagan ti amin, nanang. Nang runa kat, kunam anak abang kamon ti kriminal. Wan, nanang. Ngamsang kayo nagdanag? Uray anyat mapasamak. Saan ko ngay palubos ama itulad akmanan itiday di kapsat ko. Anyamat ang dikastoy. Bakit di pa nagtingting ko iti kanta? Nanyala di tanti mapampanunot ko. Analay, at yun ti pinatimplam a fruit juice. Ay, agyaman akman ang inday. Mabalin ka di nga agtugaw ka, tagsarsarita tapay? Ay kat, uray katawanan aramida. Okay. Adaman damagat kan kamanang. Ay, anya dayta? Anyat makunam ka ni Joshua. Ha? Jay kumaput no. Awan makunak asabali, ma'am. Nasingpad kan natak na nga tao. Kan adda sabali anadlaw kaw, analay. Saan ko laang nga amaw no nadlaw mo mag? Tauray ni Ma'am Salome kat di na nadlaw. Anya day, Chay? Kasla nakitkitak idin ni Joshua. Saan ko amalagip no sa dinaw? Kan kaano ti panagkita may? Ay, amukon! Oh, anya day momon? Amukon no asino ti... Ni, ay adataw iti gate, analay. Mabitla nga, tamapanggo kitaan no asinaw. Oh, sige. Mapan ka nga ro din. Namapanak mo iti restaurant. Adda sa nga ilem, analay. Sino man ang inday? Rumuarkan tapastre ka. Sige, manang. Pastor ka. Sino ang taan niya ti nga ilik? Saan man siguro ani Rex? Tadursok da diya tao no sumarungkar kanyak. Ornusak man pa'y ti bakik. Kababain mo't no asino man handay ta. Girl, I need you. I need your love. Sino nga tamo ti nga ilik ngay bagbaga ni manang intay? Inak man langin kitahan. Lalaki nga ta. Joshua! Joshua! Anali. Lukas ta. Kailiw nakmat akas kanya. Sorry. Oray, bumabati pa nagkita ang kanya kiti dahito yung aguntaway. Saan ko na may limot tiriknag? Agpada ta. Isu ajak mo ito nagawid ang tibagik ng rakop kin ka. Because I love you, Anali.
Kababain man nga aknonan nga oray siya. Diyak mailibak tirik na. I love you. Sana all may jowa! Ha? Ay, stay. Ay, sorry Day! Inday. Igan kayo kumaiti ice cold juice. Nga nakitak mo tantikas like sena. Iti telenovela. Niya? Ikaw. Maragsakan na kada kayo, Joshua. Nalay. Ay, good luck kada kayo, adwa. Thank you, Manang Inday. Thank you, Inday. Oh, ngaman niya. Kwa. Agdan to ibagak ka nalay. Saan pa'y nga ita? Atoy. Sige, agpalamiis kayo pa ya. Adala ang aramida kayo kusina. Eto ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulit, o puso tila di ka nagbago. Kumusta, Bogart? Nakawag ka? Good news, Rex. Anya, deta? Makita mo asim bang pagti-driver bodyguard ni Labs mo nga anali. Anya? Siguro, nagbakasyon. Isungawa ni Tikalabas. Nasaya at matngarod, no kasta? Saan ka madanagan, Rex? At nabili na karang pustikin ko na. Sige nga, Rod. Hindi mabait. May patong palmin tibilin mo. Nasaya at Bogart. Kas itinakunak. Saan ko nga ipalubos nga agtinag iti sa bali ni Anali. Ariglado. Kas iti day di kaayan ayat na apinatay tayo. Kas tamat ti aramida nyo iti day taat driver bodyguard na. Tadyak kayat nga iso ti pagtinagan na. Wala. Di pa ikitinaggasat a driver no iso pa iti makapuro si ti ayat ni Anali. Saan ko nga ipalubos, Bogart? Uray anyat mapaspasamak. Kas itinakunak. Awan pa'y kinayat ko ayak na tagikwa. Magusgustom da ita kanta. Insip mo pa hindi ta cellphone mo. Wan nga ron. Magustuhan. Agbada ta. Ori siya. Numangga ko da ita kanta. Sikat malagip ko. Agpaiso? Wan. Mabaling ka da ita kanta ti tanda. Ti panagkinawatan da giti puso ta. Sure, why not? Katulit, sorry no dya ko nalapdan ti bagi ka nangarakop kan ka. Sorry, Matt. No sinubadak da iti ang harakop mo. Kababayan pa'y kiti. Siyak pa'y ababay ti nang ibagay ti I love you. Siyak pa'y ti mununa. Nagalasan ka di? Siyak mo ti muna anang ibaga. Sana sika. Marakop ka lang ba't ngim mo na. Ngamasan mo lang nga mo. Ngay di pa'y lang. Adan sa balay mariknak para kin ka. Ngaming karigatak a kinupikupan. Na mapanginak. Nang runak at napudot ti daram kanya. Kasano? Man nakibiyang kalaunay. Paset ti trabaho day di ay. Kantandamot lang ti panagayat ko kin ka. Okay. Santa na pagsaritaan pa'y day jay. Wen ket agyamanak. Takas kanya. Adamat kayam riknam kanya. Angam. Ngam, anya? Apay ati mo ituloy? Nakurapay lang. May saglangan ano mo a driver bodyguard mo. Nung panunutan talaga asana ka maikarikin ka. Joshua, sana ti kasasadi ti biyag ti may sa alalaki ti pagrukudak nga agayat. Saan ko nga ilibag? Idi pelada mo nakita ka. Idi inawat na ka ni mama kas driver bodyguard ko. Saan ko na naawatan ti riknag?
Ngamin limod ko data. Awan ngamin mas aturong tibiyak ko. Kapoy ti nagsasaron ang pagtangit ti lap drive ko. Anya? Ibagakan ka. Sakbay anagayan ayat kami kinari. Aday mo na akayan ayat ko. Inayat ko matitinapod no, ngam pinatay dagiti saan ngam amo at tao. Nasaktan na kiti gusto. Kaskan ka. Gagangay lang mati kasasad na itibiyag. Nupay, inkarkarigatan ka no mat dagiti naganakan ko na pinagadal. Pinagadal na dito syudad ti Baguio. Kasta. Anya tinapasama kiti kaso. Ada dagiti suspect. Ngam nakurang ti ebidensya. Saan na kaya't dagiti nakasaksi ti agsaksi ti korte? Gapo iti impluensya ti pamilya dagiti suspect. Kasta ka ni. Kasiwat nga rad. Wan nga rad. Tapno makalipat ak. Inaklon ko ti panagayat ni Ray. Ngitso nga ti may saka dagiti kapingatan iti nga grayo kanyak. Ngam nagpakada kanyak. Napanijay Dubai. Nag-abroad tap na makaurnong. Agkasar kami kuman ngam sana nakauray. Gapo iti pandemya. Sana nakaawin. Aging gay tinakasapol iti iti pada na nurse. Kat nagasawadan. Kaya't naasawan. Sana napunukin ka. Siguro. Sinangitak man na tinagbanagan ti relasyon mi. Nga isot, imbarbarte kam? Kababay nga aklonan. Ngamday tatipot no. Kaputa kayat ko lang ti makalipat. Ita, lipat mon. Lipat mami ng dagita sa manapasara. Tagasan to yahed ko. Kuma, saanan ang maulit dagiti apag ng itibiyak ko? Tanong maulit. Diyak laman. Ikarik. Ang may sublik man ti sarita tay. Asino ka di dagiti ko na masuspek iti pan nakapapatay ti kainayat mo. Mabalin ka di amamuan? Nazawen, saan anapudnukin ka? Wan, sinangitak manan tinagmanagan ti relasyon mi. Nga isot imbarbarte ka? Kababay nga klonan. Ngam deta ti pudno. Gaputa kayat ko ti makalipat. Ita, lipate mami ng dagita sa ang manapasaram. Taagasan ti ayat ko. Kuma, saan na maulit tayo japag tang itipiyak ko? Tanong maulit? Diyak lamon. Ikarik, sana na maulit pa eh. Ang may sublik man ti saritaan. Asino ka didagiti ko naman suspek iti pan nakapapatay ti kainayat mo? Mabaling ka di amaman? Wan. Awan sa bali. No sana ti grupo ni Rex de Vera. Kasta. Isungagan anat ka kan ko na, Joshua. Nung maamuan na nga da nagkinaawatan ta. Amangan, napatayan na ka. San kuntong ipalubo sa kasta ti mapasamak? Basta sandak lakit di amaunaan. Impluensyado ti pamilyada. Nalata ka negosyante. Kan opisyal iti probinsyada ti amana. Malaksid ang maatap nga da impluensyana kadagiti pan nakabagi ti lintag. Isut ka po na sumrekromwar iti pagbalutan. Kasta ka di. Juan, iso ang nagbanag nga unsolved. Ti kaso day ti Ruel. Joshua, ada nagbalangan ang lugan iti pasamuhanan ta.
kumlap anali. Diyos ko. Daya, armado alalaki ti agturungin dito ay hinta. Nakapaturong ti paltog na kanata. Kasano na ito yan? Laban na kita. Sige, humasidag kayo pa. Saan? Armado da. Nakapaturungan ti paltog na kadata. Alirto ka. Kan kumulab ka anali. Bigla kaya banti kan ibuelta ti lugang. Padung parang tido. Joshua! Sige. Kumamat kayo no kabalan nyo. Aganan ka, Joshua! Nagpadung parang di may isa ka naging titalo ang lalaki. Ti emergency siren ko. Diyos ko. Kumamat na. Sige. Ngamuray anyat mapaspasama. Santa apasit gan ka na pada. Aganad ka. Kumusta, Bogart? Naitarayan na kami, Rex. Anya? Juan, bigla pinasiwat na tilogan na. Kan nasiglat yung agmaniho. Sinalbag. Saan ko pulsa naman, Rex? Tuwati dinalapos na kanagin kakaduak. Anya? Nagnangnang kayon? Saan ka kumangag sarita, Tigasta? No, kaya't mo, sikang ti mga ramid. Anya? Titanaga. Ang mga doon na makalas kada timiyong kinteban kat may bagada asikat inang bilin ka na kami. Anya? Pinanawag hidaan na kadasa iti kalsada. Takinamat ko na anali. Sinalbag! Mangiroblubo ka! Salbag ka! Di na ko mapagsawan ti Castarex. Amano'y yawag ko iti polis. Asikat ti otak iti nabasamak. Anya? Nakaawag ka din kini Ma'am Salome. San pa'y? Awag ka pa lang ni Mama, ngunun inday. Awaga mo. Awanan parikot. Nakablata rin tinapasamak. Ken nagpudnon ti maysa kadagiti pinadala pusak nga daig ospital. Uray klangan ti gayem ko nga abogado. Isu ti kadwata amang ipilay ti kaso kontra kadagiti awanan bain. Kat, anya ti kunada? Maysa nga agnagan iti Bogart ti binilin ni Rex ang mga ramid kadatay ti kasyay. Anya? Plano na takano akidnapan. Ay, ba talaga da siya, Rex? Mangrugin ngaglawag ti amin, anali. Ti kinadakas da Rex. Kat uray anyat aramidin na. Uray kasanot kina-employensyado ti amana. Sungbatan na dagit krimen ana aramin na. Agraman ti pan nakapapatay day di Roel akayan ayat mo. Ang peso? Juan. Kasano nga mong dayta? Adda nakasarita kiti unag. Kat adda ka no nakasaganang agsaksi no maupan man ang ti kaso day di Roel tugadi akayan ayat mo. Girl, I need you. I need your love. Saan ko ang makontak ni Mama ng Inday? Iso asikan tinawagak. Kasta ka, day. Apay, sa dino ti ayan yaw. Adda kami pa ilang nito police station. Apay, anya tinapasama? Pinanggap da kami akidnapon dagiti tinangdanan ni Rex. Anya? Ngam di ka matanagan. Saan da nagpaligi? Diyos ko! Naimbag man ta saan da nagpaligay. Dahito ti pagyamanak. Tamo ni Joshua tinararamit na. No pa'y,
Pinalpaltugan na kami. Sige, agan-anad kay kuma. Wen. Oh, busy ak dito eh. Iso asi ka man langan ti mangyawag ka ni mama. Amangan numadanagan ng dayjay, tadi na kampay na uray. Wan. O sige man ang inday, kastapay. Numalpas may tinaskan nga si kaswan mo dito eh. Agawid kamin. Aganad kay kuma. Ang mga namang sipsipot manan ka na kayaw. Saan ka madanagan man ang inday? Uray, takadwak ni Joshua. Oh, Rex. Ang sasaron no ti panangitangan mo, ha? Ano ka di ti plano, bita? No saan ka lang agayang? Amang ano pinaltugan kan? Apa di mo aramay din no kabalan? Di na ko mapagpungtutan, Bogart. No saan ka magtagayang? Amangan no nagtarus ako ni ti police station. Anya? Visit ka! Di nak-ad-ad na pagpungtutan. Ha? Ni Papa. Mabit lang. Hello, Papa. Anya? Ad-dadarom kontra kanyak? Asino tinagdarom? Attempted kidnapping? Kan mardar? Anya? Murder iti day di Rowel tugade? Kan attempted kidnapping kada anali kan driver bodyguard na? Kuha Papa. Saan dak amatulungan? Agyaman ak tasimangpot kayon, ma'am. Inday. Naimbagla nga tasan ang nagbaligid agijay abrumbadaw. Husto ni Joshua. Dakas ti panggapda. Naimbag man tamo ni Joshua ti inararamid na. Agnerbyos sa kinday. Kasanungatan no nagbaligid ah. Ngun nga rod, ma'am. Ang mga no nagaramidan dakit diti dakas ni Analay. No kasta tinapasamak. Amang nga no ipatay kon, inday. Inrubudak Bogart. Apay nga agpabasol ka? Palpak nga minti naramid yo. Sika ko man tinang ipatungpal. Apay nga minada kami palang tinayabam. Huh? Kasano pa ita? Di na kong tulungan ni Papa. Nasol ko kadi. No kastaman din napasamak. Awan ka nun ti maramida na. Asano mo't nga men, Rex? Sumrakrumwar kay ti pagbalutan. Siguro, saanin atulungan dagiti kaput na? Sa anak asumuko, kas iti kunana. Mawantid ka no kasta. Anya ko ma. Basta jak kayat ti mabalot. Rex, sumuko kalangan. Kit sangwam dagiti kasom. Kasano ko maasangwak? Kat di nakngarudan tulungan. Barumbado ka mat ngamin ang napaklan. Anya kunam, ha? Dinakpong mo. Ayop nga. Dinanog nagbugad. Ayop ka, Rex. Tipay! Girl, I need you. I need your love.
Agyaman nagtanda kayon, Anali, iha. Mama? Joshua. Nakadaruman ni Rex. Kandagati kakadwa na, Ma'am Salome. Anya? Wan, Mama. Nagpudno ti may sa kadagiti nagtambang kada kami. May isa nga agnagan iti Bogart ti binilin ni Rex amang kidnap kumakada kami. Ita, konsintiran ka di pailaang ti amana. Ada kadakwadan, Ma'am. Masapol asanggun na ti kaso na. Katamoyo ka di, Mama. Manukatan man ang ti kaso day di Ruel. Anya? Wan, Mama. Adan agsaksi kontra ka ni Rex. Dahil ti may isa kadagiti kadagsa na nakaso na. Malaksid iti drugs. Wenno pa naglabsing iti RA 9165. Wenno Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ken adu pa iti amo ka maata pa kaso nang kaputabak nang ken impluensyado ti pamilyada. Iswa, kaaduan ang mawas-was dagiti kaso na. Ken nakurang kano iti ebidensya. Ken awan nagsaksi, ken naariglo ti daduma. Aglablabasan da at tao, Mama. Wen, isuharbeng na laeng ti mabalod. Toledo Residence, hello? Ayan ti amo. Sino da ka di, sir? Ibagam ani Rex. Ha? Uray asino kadakwada. Nang runa ti senyorita amaldita. Anya? Darasan! Ay, wan, mabiglang, tamapan ko ayaban. Ay, Diyos ko, anya nga tatiba ka tayo at tao. Apay ka naman ang inday. Ay, san ko nga amaw? Ada siguro ibagana, O sige, kasaritak na di nga ayop. Sige. Ay na, agner-nerbyusak pa lang. Sige, tusong batak man ti o nagbain. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko. Anya ka diti bagam, ayop ka. Apay pinanggap na kami ang pakidnap kini Joshua. Sinalbag kayo. Ibabawi yo ti darum yo kanyak. Nudiyo kayat adakdakas ti mapasama kada kayo. Anya? Sangon ti kasong. Huh. Ibagakan ka, ha? Adakan ka no niyat aramidam. Ngumalokatanin ti kaso day di Ruel. Day di pinatay yo. Anya? Adan agsaksi kontra kada kayo kadagiti kabarkadan. Sinalbag kayo. Patayan kayo. Nukunam amabot-buteng na kami. Nagbidot ka, Rex. Ipampanakal mo ka di, ti bodyguard mo, ha? Saan ka nga giraman iti sa bali a tao? Awan ti rumpang apabasulem no saan asikamot laang. Demonyo ka. Sakbay ama balodak. Masapul ang mapatay ko ti driver bodyguard mo. Kung maikutan ka pa'y anali. Pwisit ka. Imbis nagpanonot kay dinasayaat. Ad-adakit din nagpakpakadakas ka? Awan sir bitibiyag kanyak. Binaybay andak da papa. Kat ti panagdarom yung kanyak, ti may sarason. Saan ka ngagpabasol, Rex? Nonya ti rumpang apabasulem. Awan sa bali no saan at tibagim. Si kamot lang tinagaramid iti kinadakas. Ha? Awan makalapad kanyak, iti kayat kong aramidan. Kat ad-ada sa anak asumuko asibibiyag. Talaga anastragan ti sa iro ta utik mo. Nagbali na kakastoy, gapukin ka, anali. Anya? Namnamaam ka di nga aklunan ka? Idinutaam mo? Ngawan mat nasaya at masakbayak ken ka? Ad-adaman din nakagkura ka. Gapoy ti panang patay mo iti kiniruel. Gaputadyak kayat, nga adda sa bali amang tagikwaking ka. Kasta ti panunot mo. Tanagamaranin ti may parit nga agas ta utik mo. Anya?
Anya ti imbaga di barumpado. Ayaw mo talaga da dya, Rex. Agi pang mama. Isanod mi kano ti darum mi ken Joshua nga attempted kidnapping. Awan ka din maaramidan ti amana. Sigun kan kwa na, saan kanon atulungan ti amana? Kat day talaunay ti pagpungpungtutan na. Agdi na mag-asumrekrumwar iti pagpaludan. Ken ado tinawaswas adarum kontra ken kuana gapo iti amana. Kasaritak to ni Joshua, mama. Saan mi nga isanod ti darum kontra ken kuana? Rumbeng laeng iha. Ken kadagsanan pa akaso na ti murder. Wano ti panang papatay na iti Daddy Ruel. Talaga adi naktulungan ni Papa. Makaamuak ka nun itibiyag ko. Saan amabalin abaybay anak ni Papa? No inaramid na data, agbabawin to laang. Tiloko abugat. Saan kun ama kontak? Awanan suportak iti planok. Sa dinak pa'y tulungan ni Papa. Sinalbag abiyag. Kunak mo saan ka na makontak, Bugad? Saan ka kumanan sa ubatan? Maluksawak ka. Sorry. Nung nakaisawang ak itidakas kontrakin ka. Kung nakabil ka pa'y. Alright, Shaq. Sorry. Nalugubang kamay. Lipatan ta kumanday jay anapasamak, Bugard. Okay. Anya ka niti ka sa pulang kanya. Nagkarawag ka. Adda ko mapaaramid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Ay, Dayta Rex. Patayan nyo ti driver bodyguard ni Annalie. Kung saan ka na makontak, Bugard. Saan ka kumanan sa ubatan? Maluksawak ka. Sorry. Nung nakaisawang ak itidakas kontrakin ka. Kung nakabil ka pa'y. Alright, Shaq. Sorry, mate. Naluguban ka. Lipatan ta kumanday dyan na pasamak, Bugard. Okay. Anya ka dito ka sa pulang. Nagkarawag ka. Ada ko maparamid ko na mabalin. Kat maudi da ito yan. Anya Dayta? Patayin nyo ti driver bodyguard ni Annalie. Sorry, Rex. Saan ko na kayat? Apay mo. Basta sorry. Saan ko akayat asyak ti mapabason? No saan man nga agbaligi ti may iwayat ang planong? Ha? Ulit ka. Sorry. Saan ka na makaduan? Sige. Bye. Sinalbag. Salbag day abugart. Di na kayatan akaduan. Sinalbag ti kastoy abiyagan. Delikado ak matan. Di pa'y kat mawantedak no kasta.
Nunas ka na po manawak. Unag lumangak. Aramidak. Ngumsakbay nga aramidak deta. Nasken ang maipatungpal ko ti planok. Apanang patay iti daygay at driver bodyguard ni Annalie. Kun italaw ko ni Annalie dito'y syudad. Nukunak asyak ti rombang apagtinagan na. Siyak ket awanan sa bali. Joshua, agan anad ka ititay jay a Rex de Vera. Sa nabali, ma'am. Dandanin rumor ti search and arrest warrant na. Saan nga ta nga inlemeng ti amana? Adagan ko anan na konsentirin na tidakas nga rami ti anak na. Adakas ta. Nalabas, apa nang ipateg ako nada. Saan na panangipatig di kasjay? Panangiruruman. Tauray dakas dar aramidin ti anak na. Di na pa lang isuro. Ngumkit di ayunan na. Panuinuyan na. Saan lang nga day ka? Akararamat ka no pa iti maiparit at droga. Kanayon daytan kadagiti nadagsa na kaso na, ma'am. Sapay la kumata makapagpanunot pa'y iti nasayaat. Dayta ti tayo nga mo, noan niya tilinaw ti utek na. Nang runa kat naibaganan ken Annalie asaan na natulungan ti ama na. Husto ka matkit di. Saan tayo lang nga amuno niya ti pampanunutin na ta desperadon. Husto ni mama. Aganat ka kumamat. Desperadon da siya tao. San ka madanagan? Aganadak ken kabaala kasalak ni Banti Bagik. Ngam kasanon ulibaten na ka. Nangruna kat armado. Kasi tinakunak. Sandak lakit di amaunaan ken libaten. Uwan kayam. Anya siya kinunam itay? Adda pa panam? Uwan. Mapana kaya police station, tada i-follow up ko. Kasta ka di. Agan anat ka nga ron ta. San ka madanagan? Hanyan eh. San ka nga ron nagbaybayag? Wen, awan mo't sa balin, apapanak. Katagyaman na kiti panungyali ka kam kanya. Ibagak tulatan no mapanakon. Ken, usarik pa lang tilugan mo. Awan parikot. Usarimlet ta. Nasaysayat no dalugan mo. Taamangan numaranaam ti grupo ni Rex. Awan parikot nga oray usarin na, iha. Kasta mo timbagakan ko na, mama. Ngaman niya ka no tigagaraan na ije police station. Diya ka mo. Kuna na nga dalang i-follow up na. Amom, iha. Mapurpurtya anak ka dagiti tig-tignay na. Anya? Ken, awan ka dit nadlaw mo ken kwa na? Anya day ta, mama? Niinday ti mo na nakadlaw. Saan nakadipay anay bagakin ka? Kasla, adda kayat na nga ibaga kanya kiti na minsan. Ngamasan anatuloy. Tapag isumot nga adda nagdoorbell. Mingming am anaimbag ni Joshua, iha. Awan ka dit malagip mo akaing-ingas na. Ha? Saan ka di akaing-ingas, tay Tirwell? Mama? Girl, I need you. I need your love.
Ni papati umaw-awag kanyak. Naimbag ti inawagan nakmatlaang. Hello, Papa. Agyaman ti inawagan nakmatlaang. Gapo ta kayat ko nga ibagakin ka, sumuko ka langan. Anya? Ang mga most wanted ka, kat patayin na ka. Saan ang mabalin na mabaludak, Papa? Mga ramid kayo iti pamuspusan. Namin anon abinagaan ka. Ngam aramid ang matlata. May babayin ako ni Justo. Pagraman political career ko. Nadadala na mimpinsan. Gapo iti aramid mo. Amom ka ni dayta. Ngam, Papa. Tadingitag. Ngam awanin maaramidak. Anya? Kastalatan, Papa? Dayta tinalalam iti kasasyabong ako na. Ipalubos yu ka di ang mabaludaklatan? Ibagakin ka, ken ulitan. Sika tinang dadaal itinagan ko. Ti pamilya tayo. Anyalangan ti makuna nagiti kailyan tayo. Amay saan na pagkla na drug addict kan kriminal ti anak ko. Papa. Katambong tani. Sigurado, pagpiestaan na tamanan nagiti media iti na ito'y. Sinalbag ti kastoy. Apay nga agbanag akastoy ti amin. Basol mo. Apay nagbanag akastoy ti biyag mo, loko. Saan nakapabalod, Papa? Nunas ka nga aglumangak. Aramidak. Winusan, lumabanak kadag ti mang tiliw kanyak. Saan mo aramidan na ita? Anda ang madisgrasya ka lang. Awan bibiyang ko. Tangay didakmat matulungan. Saan ka amakaw? Awat nga uming. Didakmat nga min tulungan ita. Awan mabalin ko, Papa. May salang tinasayat nga aramidam ita. Sumuko kan kat agkid daw kay di pamakawan kan ni Anali. Siyak? Agpakpaka si akin kwa na? Kastamot tan iti driver a bodyguard na amukong? Dahita ti kasayatan nga aramidam ita. Visit! Saan asumuko? Rodinak ipangag, awan mabalin ko. Makamukan iti biyag mo. Tangkin ulo, kin marumbado ka talaga nga bing, Rex. Papa. Awanan impay mo kanyak no sana buong ti ulo. Pasi ka parikot, konsumisyon. No talaga di ka dumang kanyak. Makamukan iti biyag mo. Naumakon. Bye. Sinalbag! Ma'am, adda ko ipudno ka na kayo. Anya dayta? Ladingitek no jakim bagat ipudno akin tao. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Joshua? Sabay la kumatamawatan dak na bilang. Anya sasawa mo? Kalpasan nga addan tinagkinawatan nyo ka ni Anali? Apay, adda ka di asawam, Joshua? Awan, ma'am. Kansan kayo madanagan, tasan ko alino ko ni Anali. Anya nga ruti ko nam nga ipudnom kanyak, may papan iti kinataom. Numalpas si misyon ko dito eh. Agikatakon a driver yo, kan bodyguard ni Anali. Agsubli akto ni Gilawag, kan nagreport akon iti home base ko. Misyon ko nam? Anya ti kayat mo asawan, iti kinunam a misyon mo. Ma'am, may siya kapan nakabagitilindag. Wen, kat adda misyon ko dito eh. Anya? May saka a pulis? Wen, kat mabiitan ang maipaayan iti hostisya day di Roel Tugadi. Amamom day di Roel akaayan-ayat ni Anali a pinatay ta. Anya ti kayat mo asawan, Joshua?
Panagkunak. Panawanan tapno maamuan nyo ti amin. Ulitak. Kanlading hitek no nilamang ko ti kinatawag. At ilimlimod mo kanyak. Malaksid iti kinapulis mo, Joshua. Adda. Kahit ko amaamuan nyo amin itan. Kasano nga maamom day di Ruel, tuga di akayan ayat ko. Kabsat ko. Anya? Day tatipod mo. Isumat lagayam. Gusto tinasaukan niyak ni Inday. Agkakaingas kayo iti day di Ruel. Agkapsat kayo gayam. Isumat la nalagan idintiriknakan ka. Ngam naluksawak kan ka. Gaputaman nakibiyang kalaunay. Pasat ti trabahok na yekas driver bodyguard mo. Okay. Anya nga rod, ti talaga ang misyon mo. Apay binaliwang tinagan mo. Joshua talaga tinagan ko. Ngam inusar ko nga apelyido ti Rosal, nga apelyido ni nanang ko. Anya? Naigagaramin da ita. Pasat ti panag-imbestigar ko, kan panagkalap ko kadag iti ebidensya kontra iti suspek, ani Rex de Vera. Kasta gayam. Isumat la sa balik na nariknakan ka, Joshua. Kagura ka saan? Diyak may lawlawag. Pakawanan tak kuma. Sapay lang kumata maawatan tak iti panangilimad ko iti kinatawag. Kastamat na maawat dak kuma. Para kini Anali, Ma'am Salome. Joshua. No, maipapan ni ti dayta. Sana katubeng. No anya ti pakaragsakan ti anak ko. Pakaragsakak maten. Girl, I need you. I need your love. Agyamanak, Anali. Anya ti pagyamanan. Saan ko anam naman iti anagayan ayat kayo gayam iti kabsat ko? No na amuam. Anya nga ta tinapasamak. Saan ko nga mo? Takas iti nakunak. Idi pa'y ladang mo ka makita. Adon sa bali anak nakparakin ka. Nagrukbabak adagos iti nalimet. Anya? Nakalaglag ang tirik na king ka iti. Actually, uray siya. Ngam siguro, kapoy tinagpanagan ti love life ko. Asla nagpalinak ang man-hater. Nadlaw ko na ita. Ngam iti pa naglabas siya daw. Saan ko naawatan ti riknag? Kagura ka saan, Joshua? Kasta ka di. Nyamala, saan ta napagsaritaan day ta? Mabain na kitipakik. Ngamin, saan ko nauri asik ka tinangipod no itiriknam kanyak? Sakit ini nakaon-una. Anang iparik na iti pananggayat ko kan ka. Ita, kasano nga rod? Anya ti planon? Ko, apa man na masolbar ti misyon ko. Agsubli ako ni Gilawag. Agreportak iti Provincial Police Headquarters. Kasta. Ang sakpay na. Kahit ko matulag ko mga umuna ti kasarta. Anya? Dagdagos? Kasar? Yes. Iso nga ipakadakin mamam, adumaanon kamin. Kasta
ka di ti kapartak dagiti pasamak, Joshua. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love. Naituyan ti bagbakakin ka. Anya ito? At danwaran to arrest parakin ka. Nasaya at tanadaron ka iti balay. Kinapudno na, Papa. Nairbuat kong dagiti itugot ko akawas ko. Apay, anya ti planom? Kunakmet asumuko kalangin. Sumuko ak mo tulungan dak ang makarwar matlang iti pagbaludan. Awarin maramidak. Malaksid iti panangilaban mo iti kasom. Saan, Papa? Anytime, addan umay mangtiliw kan ka. Nakababay na talaga na ito'y nagbanagam. May saak analatak a politiko. Ngam ti anak ko, saan ko anadisiplinaan? Papa, aglimungak. Kanya, makalimeng ka man ita. Saan mo amay tarayan ti basol mo itag nanayon, tatindog ti ima tilinteg. Ipalubos sulatan? Atok mga andak na giti pulis? Awan mabalin, no di anusam ti naramid mo. Mangibaben ka. Sa andak kuman nga ungtan. Tad-ad dala nga agluksawak. Ad-ad da mabadtoy pa. Dahita, isupay lat kurakan ka. Sinalbag kiti tingastoy. Awan pa'y makatulong kanyak. Ay! Samardan ka! Oh, sulakit ni nagitam na iti mang serve ni ti warrant ken ka. Saan nyo kadi ang malapdan idak, Papa? Awaran maramidak. Parang kunak, saan mo ang maliklikan ti panakabalod mo, tapnusong batam dagiti nagbasulam. Lading itan, Michar. Kadluwag dagiti polisi ti dayto nga ili. Tapno may serve ti arrest warrant para iti anakyo. Saan kadi? Asika ti driver bodyguard ni Anali. When? Kaya't mo asawan? May saka a pulis? Kasta nga ron. Kansan lang nga dayta ti rumbang ama-amuam Rex de Vera. Ayop ka. Patayan ka. Sikat ti may saan ang irobo kanya. Rex. Anya ti rumbang nga ibagam. Anya ti rumbang ama-amuak. Kabsat ko day di Roel to gadi a pinatayo ng agbabarkada. Anya? Makita mitat kinalohom, Rex. Iso nga'y tinagan tilintag. Sumuko ka kuman, Rex. Sumurot kan ka na, Kwana. Saan, Papa? Saan apatiliw? Rex! Saan mo kuman apadagsinenti baso mo, Rex de Vera? Oh. Saan apatiliw asi bibiyag? Agsubli ka, Rex, iho! Sige, tiliwan ta! Ayop ka, Rex! Rex! Joshua, agriin ka kuman. Agriin kan kat danggam da ito akanta. Da ito'y nagtugmukan tirik nata. Joshua. Huh? Agaso kan. Diyos ko, nakasta. Nakalasa tayo na tipagkad. Joshua, agyaman ang tanakapuot kan. Sa tinutayan ko. Adda ka din ni Jay Langit. Pura mo't amin na nakakita. Adda pa'y angel. Anya, alangit. Adda ka dito ospital. Nasuro ka may sangal daw awan pumot mo. Kaput pa nakapaltok mo. Kasta kasi. Agyaman ag. Lalasat mo ang tipagkat. Katatoy. Patpato ka rin ti kanta nagtugmo kan tinapudno nga ayang-ayat pa. I need your love, Joshua.
Saan ko nagkayat yagladingit gapuken ayat? Iti may katlo aguntaw ay. Anya, iho. Anya ti planom. Urayan na ka ni Uncle mo Romeo iti Canada. Anya? Ada ka nun agururay at trabahom ijay. Kasta ka di, mama. Kasi lang aming awan asam ko nga umatayo. Anya nga ron ti kayat mo? Ano samlatan ti trabaho? Awanan sa pulag iti trabaho kan posisyon ko kas engineer iti kumpanya, mama. Kan natalgad ti kumpanya ang ayan ko. Uray pay. Napimpintas tayo nga opportunity, iho. Sige, mama, panunutag pa. Awan iti plano, ti mapan iti sabali a lugar o no pagilya. Nga masaan na dakas no sa pulam tinapimpintas pa'y agasat mo iti sabali a lugar. Sa anak pa yan makaikad na yung mama. Agam, anytime, ipatulod na ka nun ti plane ticket mo. Ha? Sana mabalin, mama. Apay ngay nakmandak launay. At daan ako niti husto nga edad. Kang runaan na, nakaturpos ako, ken addaan ako niti natalgad at trabaho. Saan mo kumapaayan ni Uncle Mormio? Tapara itinaranranyag amasak bayam ti pampanunutan na. Ito na ang araw natin. Anya? Anyat is-isi, ma'am. Day taman kanta mapatpatukar. Manipod iti stereo dahito yung restaurant. Pwede ta kanta. Tunggal lakit din at data dito. Maira na mapatpatukar day ta kanta. Siguro, Song of the Week da rita. Saan asikat a singer tinang kanta? Ngayon, napintas. Kung nga ron, nagtingkas. I'll be right by your side. Magus-gustuak man day ta kanta. Oh? Wen. Kayat ko, babaeng day ta kanta. Malaglagin na. Anya? Mabalin ka diha day ta kanta. Ti agpaay atanda. Ti panagtugmok tirik ngata. Sure. Ket no bilang tagin na tayo ta. Day ta kumati mangipalagip iti tunggal maysa kadata. Wah. Aday bagam? Sige. Angay, nalpas na nangan. Paparta. Agsubliak pa iti opisina. I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day. Damat madlaw ko king ka John Ray bro. Anya rita? Manungal dawon ang adlaw ko asan ka matimtimak kandawan ka ganay gayam. Ha? Ada ka di parikot yo kinilin? Awan, Greg, bro. Anya nga ti parikot mo? Ada sakit mo? Wino marikrik nam amadi iti bagim? Awan karagita ti parikot ko. Ngimkat di. Di kayat ni mama ama pasamak. Abay. Amuna ka din ti ayan-ayat yo kanlin kat di na magustuhan? Saan? Ngimkat di. Adagayam nagtulagan da ken Uncle ko Romeo iti Canada. Ha? Wan Greg. Kayat ni Uncle ko Romeo ama pa na kijay. Tadda ka nung nagururay at trabaho kijay. Anya? Ne. Kahit mo asawan bro, panawam ti trabahom dito, panawam nilin. Dahil tangarot ti parikot ko. Saan ko nga muna niya ti ramida? Kasano nga ibagak na niling.
Kamusta kayo mo kini dyan? Nabayo ka jak nakita idan na ni Greg? So far, okay mat. Awan mat parikot, friend. Amom? Nakasat ka unay kan kwa na. Ngamin nasingpat, kandi adal. May nga inhenyero. Kasta ka di? One friend. Saan lang nga dita? Gwapo. Sana all. Wan nga ron. Kaano nga tamot ang makasara kakitikas kan ko, ana? Ay, palalo ka, mat. Ay, mabiglaan. Adan samot kursunada kan ni Greg. Anya? Alaga. Awan day jay. Kaya't naklakan mo a best friend. Si Kamot. Ay na, Vilma. Kastalaang tirugrugi na. Ngam, pagangayan na. Agrayon to ken ka. San ko nga mo, friend? Ngam, kaslagayam lang ti mariknak para ken ko, ana. Kunam la dayta, tasaan pa'y anagrayo ken ka. Ngam inton agaraman. Agbaliw mo't laang tiriknam. Ket, amangan no saan mo ang mapupuutan. Inaklon mo to gaya man. Daitan ti Jack mo. Jack mo't kidi may baga Ay, sa bagay mo't kiti Narigat mo't no ko na madi mo kayat. Narigat ti agsa o iti patapos ako na da, friend. Gusto ka dita. Katwan. Kat no kas pangarikan. Awan dakas na. Total, nasingpot ni Greg. San ang narigat nga ayatan di kasken ko na, friend. Wan matkit di friend. Kasano no di nakayat? Yun lang. Saan ko matakayat asyak timang di motibo nga gayatak. Wan na kursonada akon ko na. Wan motkit di Ay na friend, uray kastuyak laang. Salak ni bakmat ati dayaw ko. Diyak kaya't ngagbalinak ang nababa iti imatang ti lalaki nga ayatek. True. Husto ka dita, friend. Uray kunada nga data yun iti moderno panawan. Di na kaya tasawan. Ngay babata yung matlao na yun ti kinatao tayo. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at nasimangpet ka niha. Apay, papa. Ada ka di parikot? Imayta ni Rodel. Anya? Simangpet gayam. Anya kumatgapo na nga umawag. Awan mo't relasyon mi, papa. Amok pa yan. Siguro akit iring-ring naman ang tirik na nakin ka. Sorry, papa. Ngamaddan kayan ayat ko. Ay, imagamtukan ko na Wen, papa? Addan nagkinarian mi kan dyan. Isu sa bagay, awan makunak kini dyan. Professional kin nasingpet. Ken, iso te ayatek, papa. Nupay kasta, kasaritam lata na saya at ni Rodel nakita kayo. Wen, papa? Kaya't kumata makasarita. Ibagak kan ko na ngawanan mauray na kanya. Kat sardangan na kon. Kasta ti rumbang iha. Kasarita man na saya at tapno sana makapanulot iti dakes. Sanak mat atay tao nga arugante, papa. Amok dayta, iha. Tauray awanin de di mamam, bayat ti panagdakkel mo. Pinatanor ka na saya at nga ubing, kirma nagbutang iti Diyos. Awan matkit di ti mapilaw ko kon ni Rodel. Tanatak ng mat. Ngam, papa. Awan mariknak nga ayat para kan kuana. Anya di kinunan, friend? Si mangpot ni Rodel kat kahit nangagsarap kayo?
Wen nga rod, friend. Anya nga rod ita ti plano? Saan ko nga rod nga amo no niya ti aramidek? Tay, saan amasaktan ni Jan ken saan nga gimon? No siyak ti siga. Ay, ibagamon kan ko ana. Isumot ket diti pampanunutek. Saan ko akayat nga adda saan mi apag kinaawatan? Wen a friend, kasta ti kasayaatan nga ramidem. Ano, ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, ha? Simangpet ni Rodel. Timaysa ka dagiti nakaribal mo kanya. Ita. Mawag nga ron. Ket kayat natin makipagkita kanya. Okay. Kayat kumata makasarita. Ta ibagakken ko nang awanan mauray na kanya. At kan kayan ayat ko. Okay. Kayat mo adwat, ha? Si Kaman, no okay lang, ken ka. Sure. Saan ka nagdanay? Nasaysayat pa ket dinudwata tapno mamatin ti loko. Kasta nga rod. Ibagakken ka. Saan kung ipalubos nga dapay makaagaw ken ka? Agselos sa tilab ko, ha? Talaga. Selos at tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. San ka ngagdanag? Tapulos adikan to sukat. Anyaman ti mapasamak. Uray pa'y asino dagiti akaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Ano si kanti mapukaw kanya. Kayat ko pa yan nga angis ko't magsat. Sana all. Isa patak na ita. Awan pong ti serserbi ti amin kanyak. No si kamot tanti mapukaw itipyag ko. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love. Talaga lang, ha? Kinasinarak yun ti may sakadagiti kapingitan nga grayo keng kuwan. Kasta nga ron. Yagnagan ni Rodel. Anya nga iti reaksyon na di inyamam mo na kanilin. Awan. Kasla nasukaan. Sana nakasasao ti loko. Ipagarup na siguro ang makapuntos pa lang kinilin. Mabalin na. Saan ka nagsasao? Isoda lang. Di mngagak lang iti saritaan da. Tanarigat ma. Gusto mat gidi, Sinango na, anasaya. Owan, Craig. Dahil tama ti dayawakin ko na. Sana bastos, kas ka ti daduma. Isungarod ako na, kanagasat ka unay, tanasingpat nilin. Sa pala ko mataawan to ti tumao da parikot, iti relasyon mi. Nang rona no, talaga adi malapdan ti adayok. Apay, talaga ka di matuloy ti papan mo? Kasta ti kayat ni mama. Aguray ka. Apay nga isuda ti nag-decide para king ka? Adda sakit ni mama iti puso. Kat saan ko akayat asyak ti pakaigapuan ti dake sa mapasamakin ko na. Sa anak nagtong paliti kayat da. Adamot kay di rason. Katima ko nak, sa nagabutawan talag ko di kainayat mo. Ngam narika tima ko na nga LDR, o long distance relationship. Natangaro ti pampanunotek. Amangan mo adan tuket di aglamis kada kami. Girl, I need you. I need your love.
Ada ka matgaya man dyan, iho. Apay ka di, Mama. Kaslada pagkaragsakan niyo. Talagang ada. Iho, adoy, Anya na ito? Daytoyan ti plane ticket mo para Canada. Anya? Isarog yamo daging paki. Inton o may alawasan ti flight mo. Mama, ako Ay, saan ka nga agrason pa Total kat bayadan dayta ni uncle mo. Sige Agpakada ka matan iti kaayan-ayat mo. Manmano dayto yung oportunidad, iho. Kan may isa, para matlang dayto iti masakbayam. Kababayin mo't kada uncle ka nanti. Wala. Nag-effort da ng tulong kan ka. Awan itirik nakti umadayo, Mama. Amo, nga para matlang iti naranranyag masakbayam daytoy. No, mirisan, uray dituyak lang. Amok ang makaornungak mo. Tanang nga tumati posisyon ko iti kumpanya nga ayan ko. Amok. Ngam amag anapimpintas ti agururay kan ka anapintas agkasa ti jay. Saan ko nga mo, Mama? Amok nga dadakkel a rason. No apay adi mo kaya ti umadayo. Saan ko nga libak? Saan ko kaya tapanawan ni Lynn no dapan nakabalin na? Abangan no isukat na ka, kasta ka di. Agtaloy ka kanilin. Narigat ka ginadayo. Masapol nga agtalag kayo iti tungkal maysa. Iti panagin na dayuyo. Maso ti kinapod no ti tungkal maysa kada kayo. Siguro. Amok awan maramidak. No di timang surot iti pagayatan niya. So, sige. Padasak, Mama. Love. Pinitbatam ti dakulap ko. Abay. Kaslag mamayo ka. Ada ka di marikrik na? Mahala ka dyan. Saan ko nga mo, no? Kasanlarugyak. Ada ka di parikot? Kan nakalidliday ti langam. Something wrong? So, pala kung matasaan kantong agbalbali yung bayad ti kawan ko. Anya? Kaawan ko, kunam. Abay, sa dino ti papanam. Saan ko alam naman na ito Kung ako saan to ang mapasamak. Ti Anya, abay, sa dino ti papanam. Hindi Canada. Canada? Apay nga italaang ama sa kanyak tayo I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever in our home. No kasta nagsarita kayon kinlin? One Greg. Ano ti reaksyon na? Nakiktot. Kaya nakitak tiliday karagiti matana. Uri sino mat, bro. Agasam na ita. Kinilaat mo. Saan ko nga minanam naman na kasta kadaras dagiti paspasama? Mas dawag nga ron. Kano lang dahil pa nang ibagam kanya ng mita mapankagaya man. Sana ka naragsak. Tawan kasta plano. Amuklatan ti kang runa na rason. No apaya di mo kahit umadayo. Greg. Nilin, saan ka di? Putureta,
Saan ko akayat nga ginhadayo kami? When, takas tinakunaking kay tinaminsan. Nariga ti long distance relationship, bro. Oh, ada ka matan. Kumusta ti ba nagsari tayo kini dyan? Vilma! Oo, ano yan? Agsangit ka matan. Kahit napasama ka? Dagkayat nga iti opisina tayo agsangit. Apay nga min. Nagapa kayo kini dyan? Nagluko mo tanda dya tao? Apay, ada ka din na doktalam asabali a babae itibiyag na? Saan? Umadayon ni John Ray. Anya? Ay, talaga nga rin ngayon sukat na kan. Saan, friend? Nga mapanan ni Jay Canada. Girl, I need you. I need your love.